Khubor Pibaro Shakatup Khuborjylla ke donbosco Media Network. Mat bakong san mata ke Shillong. Lependam no kesorkar Jylla ya ke projek Lum Pongden. Ngam jelop urang ba namau Iaiong rim hawa umran. Kintu kirang ba shnong ribhoy ban sange shwa ban te resort Lum Pongden. Bat khang tala ke KSU ya ke office ke principal IHM. Bat mentangin pa syaki Khubor ba kampanya. Kesorkar Jylla ha kajan mit ngining kong arpau tarik Iaiong kala shimya karai ban pendam no ya kamat ka baklut bha ka bede bat ka project hadaulan nong Lum Pongden ka badon ha pedeng jong ka den yam. Ya kini karai jong kesorkar ban pendam no ya kini ka project Lum Pongden balamang ban shna da ka company Tata le thu pat ba da uba wailat miki Shilla menteri ketanat ka kwat ka kya jong kesorkar Jylla. Ulai thu ru ba kesorkar Jylla kala kentui kinangilam bat ki khot jong ka Green Tech Foundation GTF ban sange no ye ki jingsha thangan jong ki. Uba wailat miki ulong kesorkar kala juba halor kini kamat jingdawa jong ki. To inform you, just today afternoon, the Sinjuk of Rang Bashnong from Ribhoy came to meet us in the chamber of our Deputy Chief Minister, Sir Puston Song, in the presence of the director from the tourism department and along with the member from the Sinjuk. So in that discussion from the Sinjuk, so they have raised their concern regarding the issue with Lum Pongden, but they are quite firm that they want the project to continue. But their request from the NEHU, since there are concern regarding this particular island, so they request the government that to withdraw Lum Pongden as of now. So after hearing the concern, and then from the government point of view, since from day one we were very clear that in the original agreement that there from the government side we are quite straightforward. We have said from the day one that there will be no construction in Lum Pongden. It will be purely experiential tourism. So that's why since we today the Sinjuk of Rang Bashnong came, which are the direct stakeholder of that area. So that's why we thought, since there are concern from public, because as you all know that we are always, no doubt whatever it is, because whatever we do, we want public to support, and it is for the beneficial for the public. So that's why we thought that it is best at this point of time that we will withdraw Lum Pongden from this project. But the original project in the existing building in the Yam Lake, where the Orchid Hotel is there, that project will continue. Appeal to the GTF members are, because like I said from day one, because the main motive of the government by doing this is to bring the employment opportunity for our youth, because as we all know that we are facing the problem of unemployment, and as you all know that we cannot give government job to each and everyone. So that's why government is finding these ways and means to bring this this company. And Taj, as you all know, is a prestigious company not in the country, in the world right now. So that's why we thought that we will bring, so that our youth will get the employment opportunity. And then we always, and we want to make it sure that the government have no hidden agenda on this. We are very sure, very firm on that. So that's why I will urge the member of the Green Tech Foundation that since we have listened to your to your demands, and I would request you to please call off this strike. And for the people, for many of the I would say many people will say that okay, government has now have bent down, but I would just like to tell them that government is not bending down. It is listening to the aspiration of the people. That's why otherwise in the past you have seen many government where will use different resort, but we are not that kind of government. We'll always goes with the sentiment. Way rangba ulayap jelop hawa umran hagas ngiu blay kat kendai tarik Iaiong hagapor prabaje ai amen step kat ba udang sumbat kiparlok hagani kawa.
Uni urang ba ulah syarong ha ko bat umlak sat syu hadu bandedu yala ka jing em. Uni urang ba usyong usa ha maulai mau yong rim. Kipulit na sning kilapoi ha ketiga jaka bat kila say ya kemet jong ni urang ba bat kila penlong ya ke jing to kit babenya ban lap ya ke jing shisha halor kini ke jing ja. Ya kemet jong ni urang ba kipulit kila ra no sya civil hospital nongpo ban pendap ya ke pedon kam. Kesenjuk kirang ba Shillong Ribhoi District ha ka arpau terik Iaiong kile kendu eu sembut menteri rang ba Preston Tensong halor ke jing IY ke sorkar ya ke jaka bantai ya ke Taj Resort Pat Spa haden yam lake ke bedon ha Orchid Resort menta. Ha bekrench kila pathai Khubor uba penwan bor seliang sketri kesenjuk uloong na keliang kesenjuk kalami syakmat ban ai ke jing kershan ya ke jing temu ke sorkar Jylla ban shna ya ke 5-star hotel leni ke Taj Resort haki benta jong ke Orchid Resort namar uloong kembalong menta ke Orchid kamlong syuk ke basngan namar kelerim bah. Kat bah habayade bat Lum Pongden uloong na keliang kesenjuk kalapen sengau sya ke sorkar ban sangi ashwa bat day ban le Tolong kabidi pakanika isu kabidi pakan bansna bantai kanika 7-star hotel apo umyam. Tidak ada lagi kesenjuk kuborong bercakata ngidang sabjar kabidi menisu ngidang yawat punya ya kabidi pakanika jintemu jong sarkar bangara kanika 7-star apo umyam. Di hadian kejengikan kejengi ngira jumut. Bayangkan nika 7-star hotel kesenjuk kekerjaan yang sarkar bahkan ya cekmat ya kejingtai. Nama hadirin kejing ya keren kejungi isa prestuni la pensai ba bantai ya kanika 7-star hotel kadai hakani kejaka kemudian lupa kanika Orchid kumbolong mata. Di kumbolong mata kanika Orchid daki publik isnem kalayai. Kalator batkan sepoi kesni bahkan sa kelem no. Di suap kan sa kelem na kaliang joko sarkar kala penyo ya kanika project bakintai ya kanika 7-star hotel hang tei pok yam kemudian kanika Orchid mata. Tidak kalian jungi ni ajin kerjaan bagi kini projek kau kita kini kelai po akar bahkan ya khmat bat hakabi pat Lum Pongden kumengi mana kalian jong ki ni ki riu it mariang kila persyajur jadi kepada kalian jungi kesenjuk ila ajumut sarkar kalong ba ya ketika Lum Pongden kini syua support mata bat kalian jong isa perstunru ila menjur kata ba ka projek kabide po Lum Pongden kin sangi syua handai kejingte ya ka 7-star hangte po Orchid hotel kanya cakmat kata kade gijik percaya gejung isa cibun ki ngilio ka bania keren kabide pakani projek ka benengkong ka ba ngis mutu pagajing ajing mentoy kalong nak benta ki stakeholder tu ki nong chong snong kumangitip ki dan santli ki ba snong ki ba ha po kanika umyam area ka bana kaliang jungkiru rangkat ka senjuk ngilio bania keren ngilio ka bania tai kabide pakanika projek tindak kalian jungkiru kimpa apakah sorkar kan rakno namar kumui ba kidon bun ki nong nikmat ki bala offer ya ka jaka jungki ngi menin misisngi deputy CM masne balang dhar ila dep panterwai ke jaka banra support waje ti ka projek ka bade por Ribhoi district gi ka ngikwa apakah di bendon ni por Ribhoi district namar kam di tang umyam ka bagidon ki jaka gidon kiwi ki jaka ki ba la nisna ia kata kajaka song pengat nalor jong kini Orchid nalor jong Lum Pongden i bakadon ru hang tempo nong mahir bat kiwi ki jaka spo bernihat ru ki jaka ki babiang dina kaliang jong Ribhoi district senjuk kirang ba Shillong Ribhoi district ngim kwa apakah ni ke projek ngindu no na po Ribhoi district bat ko pat kamat ka bangiyo panikan kalong ba Paling ba kejingwan jong kini ke 7-star hotel hang po umyam kanyara ru na gebenta kini ki turis namar bangidon ya ki airport apa Ribhoi tinang taki turis ki bawan po umroh airport kumbolong menta ka sorkar kala penmang pisa ban penhe isu ya karonwe ka kam kali ya sakmat ti gembut pala lada kiwan ban sangkai ci giri jungi gembut ba lada ki harap po report po umroh airport kala penjan ki ban song ban sa hang ni po 7-star hotel ka ban station hang ni po Orchid umyam ti kita ki kimat ki bengikiran bat nak ta susu ka jingikan ke jungi isa prestul pensai ru ba ka jingete jong sorkar ka agreement ka bagite bat kini kinong penya ya kanika Taj hotel ka bagi sate po umyam kalong ba kikwa ru ba penkentiu ya Haka step arpau terik Iaiong arjar arpun riu ke Khasi Students Union KSU Shillong mi circle hapo ke jingilam usamla Samuel Kharbani lembat usamla Celestin L Renghang kila letban khang tala ya ke kamra terekam ke principal jong ke Institute of Hotel Management IHM Maudiang Diang namar ke jingbom don jangka ke office terekam lebun bun tayo menta
Kajinglit kang ke KSU ya ke kamera ke principal jong kini ke institute ke kong bi khar shiyeng ke dei halor ke nongrim bakam shim la jubab ya ke shiti ke bala IT de ke seng naduk ke praterik Iaiong arhajar arpun riu ke baya dei bat ki babon ki kenram ki bami aha kini ke jaka pulih. Habakren kelak patai Khubor na keliang usamla Samuel Kharbani unong yalam ke KSU Shillong mi ngi circle bat usamla Celestine L Renghang assistant secretary kilaong ke principal jong kini ke jaka pule ke jukren tok metru i kinong tre bat iki samla pule nalor kata ki ongru ba ke union kan seshim se ki we ki rai bating nang ni syakmat kaseng i lingba kani senjam kala shu rai ban shu khang talano ya ke office jong principal maringim jio banyi kendu la kat nusien hapor banyi wan kani di kasien ke ba arsien banyi lawan kasien ke baningkong ni lawan kamdon kasien ke ba ar ni la phat apun melata sing balai kendu APA PA ni la kendu ado arsien lengkat le seki call ke ba kat nusien chu kapni ya ka jingli donbor sing kani ke principal ke ba ngim jui bahkan don hapo office bat ban shube iki nong train nang ni ki mismanagement ki ba shibun bahkan ni ke office kai i kai te tai Hatu pia wak jeng tiap pada anda PA balai tak principal kam supaya ka office rekam. ka ke bangi wat na principal kalong baik bangi la na PA jengki la keli ki ong baik ba imdon bat hadien ka appointment letter ka PA ka PA itu ba ki ong hana ba ka appointment letter jengi ki ong ba ki kita ki issue tinggal ada tho shai hapo ka appointment bagi dia ka request jengi ke dia regarding ki issue ki badai ki mat ki badai hapo jong ka IHM ki badan cibun dan do nyon na pratadi points ringkat ki wede ki points ki ba impala ban penchai ringi wan ban pan ki penchai tambah impat juyo pada yang tak appointment lu mentah Lalu menurut kalau siap kami kan sibat kat numut kita kat numut. Kat kum ka jiktip jungi kalong bang daru ki senem wala da bru ni yo so yo gaju kasur ka ba ki staff ki batre ngani ki faculty lan ki casual ki wan tre nda tang kat tu kan por ki la sha kren tok men no se ha tin tlit bun sin kini ki batre ngani ki ju complete ngi ndai house nem wala da ni ju skap shwa na mar ba le se mo ha ka kam ki hab hi ban di buram ya kam ndai kat banang mi kasni pada ngi nang yo kita Khubor ba ini i principal juga di institute inang tertiary ki kemut ke kentin ke ba mai ikren kala pensusi sisa yi gitu ki batre yang ni teng ke kentin ka kli ke ba pensusi bhai ki ti nakalian chung ki la complete yang i kum ka seng bat ngi ru ngi ong ba ngi nei bud dien ya ap kata ya sha kata kum ki batre yang ni hande ya sha hande suki baski ngi nang mi ban kita ki complete nakalian ki student ru ya haduk menta kani ke kasien ka ba ngi ru ngim sula sha su nomor bana kalian chung ki staff ki batre yang ni ki batre mali lani ki batre kini ba pen khuin ba kum ta ter ki pen pa ku jing bakra ba nomor ba kaktin ke thli ka kum kren joka ka kum to ma chapa plan teng haba kam monde ke shukan hit ba ka jing sha de ban pen i de galanti ka badai kham tam e igino tre hande da ka sur ka bajam ka kloi ban ken hit ki hande manta pan na kalian student ru ki ai ya ka complain ha ka ba ki ka misconduct no ya ka bha jong ki student ba ki de ban yo hande kim yo ti kini ki complain ha be ki nong trai lai teng ngape ha ni what you birthday driver ru dai ini principal i penun kam bakla ban pha pen khut dan ni ban penlong kum mali dan ni ban penlong kum security bar hab ban trai lut baro ki jai kam we bri un trai baro jai kam hatu la mo sarkar ko am sha bo we mri hadu ban trai lai jai sau jai kam ti ngi nakalian jongi namar wangim la su ban sha mata kasini Chairman Karibhoi Tourism and Environmental Development Forum RBTEDF ba plela tiuso ulapin kan mau biang gi pat ba halor ke jingpen kre ban penlong ya kan yang taser festival katamasa ke bejulong shisin ha ke sausnem beletep pat ba kum uknyang world cup ubami ha ke than riboy ba plela tiuso ulai thu be kini katamasa en penlong ha ke pra bat kendai terik ujemang ha yau sir ke badan hajan ke nongklem wildlife sanctuary rengkat ke jingetrelang bat ke dorbar shnong saiden Hakini ki arsngi en penlong bunjat ki program ki prepare ki bakentup ki jingile akai ki jingpen berngya pat bat ki jingpen inam ya ka kolshor bat keriti dustur tenrai jong ka than riboy
Kijing yakop ki balapen krek kin kentup ya kijing yakop syak tenrai, kijing ruai tenrai, kijing ne kai football, kijing yakop kwai dok ka ke fashion show, ban pen pau ya kisak bat kijing riu spa ke korshor jong ke than riboy. Syuk-syuk ke forum ke ledap ban pen krek ikiten na ke bentar kitu ki bakwa ban samit, kenang bikin lek kimen, ha barok ki bentar jong ke tamasa. Ke forum ke khot bat weri ki pat ba kinong shong shnong bat kinong wan jungok kai ban saki dari laki jong ki kamat ya kini ke tamasa bat shimenta ha ki program bebunjat balapen krek nak kebenta jong ki. Ane Khubor ngai khublei phi baro ki pai ba bedon po ka bri nyu trem ki bedon po ni ke Jylla ka jungi hi baro ko we te kum sharman yo gari boy tourism and environmental development forum sachisin ni kwa wan pensngau sephi baro ki pai ba nong song stong ba kari boy tourism and environmental development forum kan pelong biang mantau snem ya kanyen taser festival hangte hapo yauser ha ka sinong saiden belong ke jingai tang kumba san kilometer na surok ba te kum ka sengi khot i weri phi ki pai ba ki bedon na pok ni Jylla ka jongi mo ki bedon pok district ka jongi ba piniwan manile kemenlem ha te ka sngi ban pensngai nak ban ta te ka tamasa jong yang taser uni yang taser ude ujak knyang ubajumi sisin sausnem bat chua ka world cup ujumi uni nomor kata ki brio ki bedon na pok ka them ri hoi kham tam ke ne ki jaka ki bami ba ki juba me uni ujak knyang mo ulong ba uba khleng ba ki ong bat kalong ru ka snem ka ba chua ban sedang ka world cup ba ki brio ki le kemen bat ki ju khot ru uni knyang utau nyang world cup maka takum ka seng ngilayo ban pelong haus nem hajar khatra ya kene ka festival bat mantau snem ngiyo ban pelong biang ha ka jingi trilang bat ka sinong saiden kani ka program ka bagi pelong in collaboration ba ka sinong saiden bagi pelong ya kene ba ka program pelong ka bai tenan bat nama kata i khot i wer i phi pai ba nong sinong ki bedon hapo ni ke Jylla ka jungi ba pio snow i ni ki jing snow na ka lenga jungi wan ban ma ban le kemen ya ka te ka sngi bat sibun ki jing bam ki ba ki belong ki traditional food ma ki jing bam ki bala shet kerpang ki bade ki jing bam tenrai phila ban yo ma ka te ka sngi bat ha te ka sngi kin don bon ki store ki ba ban kemen ya ki jing don kam ki jong pi kum ka bam lan ki jing thiet ki ba phila ban thiet kum ki handicraft bat lani ki jan rendia ki jan ki ba napo ka district ribhoi jungi ki chupen mi te phila ban siam sibon bat ha te ka si kin don ru ki jaka ki jing ele ka ki bangi labu kerpang nam ta ki khana ret ki me ki pa ki la bon wan yala me la ki kon ret ru namar ngi labu ru ki jaka le ka nam ta jongki bat kin don ru ka jing le ka ki samla ki le ka tu ka 360 video mo ki dia pen kemen ila de bat ketika jaka po yusir kelong sya ka jaka ka bai tanat ke don po karut wa bat ketika sngi kan don ru handai tarik in pelong ka fishing competition bat ni khot ni wer i ki pat ba ki ba i ban khwai no kadon ka tamasa khwai do kha ka ban stang na do ka prabaji bat kan kut halai baji ha kata kalong handai tarik i khot ni wer na mar kalong tang ka bangi nyele kemen lang ha ketika sngi bat deng bat ki program ki ba ki ban stang na do ka pratarik naru kapor khanar baje kindon ki program ki bangin sedang hadin beladap ki program government step yang sedang pat ki entertainment ki competition jong ka jinge sha ki jinge kemen hagalong ka traditional dance landi Ke Salesian College Siliguri ke lepelong ya ke lempung ya kenduk lang jong ki Samla Katolik na ke Jylla nyam Jalpaiguri ha ke sin beningkong ha ke khat pra bat khat khandai terik Iaiong ha ke jingelam jong ke seng Salesian Youth Movement SYM halor ke mat pusan ai ke jing sha jong pi kan thaba klek na ke gospel Matthias ke lenong ke besan ke dekot ke bakan rio hakani ke lempung lawan ban shimenta shispa khandai ngut ki Samla lut ki bapuli haki class 9 hadu class 12 na ki nyotli ki parish ki badon haki per slasha jong ki Jylla nyamba bagdogra bat Jalpaiguri ki bakan thep ki parish bagdogra matigara jaigaon hakhap bhutan saili udlabari banchkumari ha alipurdwar bat na new Jalpaiguri yakini ke lumpung lajer kerteng Simfori 10 hakijing yakop bala pelong hakini ke lumpung ki Samla na Jalpaiguri parish ki lara ikanam ladu bat lawan baar dak donbosco parish udlabari kijing yakop bala pelong hakini ke lumpung kilong group dance band
biblical mimicking and tableau, wheel making, quizdom, treasure hunt, face painting, rosary making, but painting drawing. Lapan longru ikajing ipin ipat ba ahlor kajing koridor kajing embryo. Kisamla kila syat latiu ya kabam kasa lakum hakajing lekmen tamasa piknik. Reverend Padar Dr. Tommy Augustine ula tenrong ya kajingkit kli bakini ke program kan yat bet yat rinti laduk basdang haduk bandawai. Haka kat pra tarik Iaiong, Most Reverend Bishop Fabian Tupo ula kenyaya kamas bekut ya donbosco shrine haka bau ula kentui kini ke Samla ban syat palang haki weipat ki para Samla ya ke kamat jong kajinget kajing kermen bat kajing bekila yok nuksa na kajing uji sukris. Lapin kop buram ya ki Diocesan Youth Directors Reverend Padar James Bara na Jalpaiguri, Reverend Padar Heman Minch na Bakdogra, but Isolation Youth Delegate for South Asia Reverend Padar Patrick Lepcha. Katba umus Reverend Bishop Paul Simic ulapin mentai ya kamas bakut haga kat kendai terik kasngi penwai ya kini kelempung. Lapenwai dekat Night Olympics pada pelong hamadan gilek kai ke Slishin College bila penyat de Ulianda Eka bat ki dekot jang ke SYM rengkat ki brother ke sister ki bateri Hajalaniam Jalpaiguri. Bat da kini ki Khubor ngila poi syaka bekut tak haduk mengindah syambiang Khuborjylla.